temu ka Real Madrid menta saya kini ki arngut ki player ban ya soy bat ban ya wanra syaka klub ban pen klan sisu ya katim ha kan ka semoy ke panuan nga priang subhaya phi ki perlok ki baju kerjan bat ki baju kutunat ban page ya ki video ha kan ka channel nakapor syakapor katkum ki sport na udario es laong ba ka Real Madrid menta kalapai mat bat keladon jumut ban ya soy ya une ukliar uba kerteng Rodrigo Hernandez balaju kuat da Rodri uba dairu nakari Spain bat uba lekai menta bat ke klub Manchester City katkum ki report laong ba Xabi Alonso uba dai coach uba thamai jong ka Real Madrid menta ulapun pau bat uradon ka jingsno ban ya wanra ya une ukliar ban kan sisu ya ke klub Real Madrid abang ipai kendiat sekajing lekai jong une ukliar ha kakam lekai football jong Rodri ubadairu nakari Spain ubalaju lekai langru bat ulamin Yamal ha ka international team Rodri badai player midfielder jong ka Spain bat jong ka klub Manchester City udai player ubalekai ba hadu kata-kata bat udairu player bat tebet bat ubakensai ha ka nikacut ka bamenta Rodri ulayu khuradu Southend ka trofi Premier League kata kalong haus nem arpau arpuai arpuar arplay arsau Rodrigo ulai khuru ka wei ka FA Cup haus nem arjar arplay ulai khuru ka wei ka UEFA Champions League kata haus nem arpuar arplay bat ka EFL Cup Arsen kata haus nem arjar arthau bat arjar puai bat ulai khuru ka wei ka UEFA Super Cup kata haus nem arjar kulai bat ulai khuru ka FIFA Club World Cup haus nem arjar pusau bat ulai oru ka English Super Cup kata haus nem arjar kat kendai hadu arjar pau bat ulai khuru hadu Leicester yak international trophy ulai khuru yak trophy ka UEFA European Championship kata haus nem arjar pusau bat kawai ke UEFA Nation League kata haus nem arjar kulai bat ulai khuru ya ka UEFA European Championship kata aka under 19 haus nem arjar katsan bat Rodri ulai khuru ya ki individual award kata kalong ba ulai khuru ya kawai ka Ballon d'Or award haus nem arjar kusau ulai khuru ka UEFA Champion League Player of the Season kata nem arjar play ka UEFA Nation League Player of the Tournament kata haus nem arjar play ka UEFA European Championship Player of the Tournament kata haus nem arjar kusau bat ka FIFA Club World Cup Golden Ball kata haus nem arjar play bat Rodrigo habaro ki competition ba ulalekai hadu sauspa live prasmi madan bat ulayo live play goals bat live rightly ki assist madru ka Real Madrid menta klub temu saya uneu player ubakerteng William Saliba badai nakari France bat ubalekai menta bat ke klub Arsenal katkum ki sport laong ba ka Real Madrid kalakwa ya uneu player ubadai defender jong ke Arsenal ubadang artus nem karta lakha ya William Saliba haka artsau trik penai belai haus nem arjarway William Saliba ulai khuru hadu license ya ka FA Community Shield bat ka klub Arsenal kata haus nem arjar arpau arjar fly bat arjar sau bat ulai khuru ka wei ka FA Cup kata haus nem arjar arpau bat ulai khuru ka individual award ka League One Player of the Year kata haus nem arpuai arpuar William Saliba habaro ki competition ba ulalekai kata ulai lekai hadu sispa propsau semi madan bat ulayo nyau gol bat artli ki assist ndai 4 tip baka Real Madrid menta ha kan ka semoy kawanwan baka la nem ban ya wanra ya kan ki arngut ki player ban pen klan sisu ya ka klub ha kan ka semoy kawanwan tangkat ni perlok ingin saya share pada kini video. Please